Mugambia ng'ombe ne nargo wataiwa. Yeah, this is a very nice cow. Ne Inki go say. What is why do you want to sell such a nice cow? Boko ngumba tu school viso mugambi. What is happening? Mkwanda kile tuki school nana go sell. Bono na tata nera kara mashamba ta. Wacha. Yani mogo ikaranzamo murigenjera. Diba goko ne ng'ombe ngebune. Mugambi kile tukagona awake simyo ta bango tumani chibes. Tuganya tu CDF ngoenda ba bante byo mubwata bibuli help you to manage all the constitution you to manage bintu byonse bibwene to kwa chibesa ku university you don't know come to my office nkworoki mugambi muningo mugambi gaki ngono gaki ngo chako kale school I will show you ibina bibwene to ocho chere form ya help ego kwa chibesa oso mere riba go konie ng'ombe ya igo help ere nene wetani ng'ombe ano maite exposure is very important. Come to the office, my secretaries will explain you. Naende mbako e form ogo ichori kero go ichori e form eyo. Then we send it to the government because you are going to the university. In university kiriruchi. University pondo bandangeli. Pondo. It is government. Ne government. All government universities recognize that one. So you bring the form ya help ninjengo ichori inkopeka status chao uno mogambi alafu you are taken. Is that okay? Lakini enebe soko ira yani bago koi loan ugo chawaka ne kero wako le university they'll keep giving you until you finish kogo kora mayo kwa kia bande abamuta ite wakera chikura barako pasari that is another thing lakini ene ya serikali tuona ni yungo chakogole yangero mugambire ya gaki biro bine bya kararete formula nyolecho kararete formula nyolecho kero wachinyolire aye chianga na muno ko ende school that is another issue gaki yo mugambi tingene ne yange tuona ni tingene yange yeme you are a bright boy. I want you to go on. Thank you. See you. Igo mugambi kwata dini tingoni ng'ombe tiga sawa helpu ine wabere gukuriye birugamo n'ikimese cyurabika sabishi yawo bono Neyland Furnitures niko babwate kimesa amo nebiruge byo birose ya munobo manyi wegoro helpingiwa nge wono mugambi awo ndenga help kara helping aya ngi kara na ko naramu mugambi dai umugambi namutina tete school fees namuta ingonie ng'ombe umegonde help tomone wana kuwinde ke kweli pwa elpu saidizi ni helping elpu no kusaidizi okonya be rawana amanya oya ukwani bisonga ka tomanya kusome umuntu kurweli elpu kusi ni saidizi ako kwani bisonga ka ngatosome ataka kwani interview ara kusonga ka ngwetete lakini osoro munuru mungainiga ngi abantu batanga no richaro abantu wana kintu bantu bakateba abantu na nayo ka tempo ko tengo mo mwesi die fosai kanisero koruyanjwa la to mindo me dar ko rani keru kerkia motu kanisa nandaka konga sana akatokongi tuari wosaba mambi mobaso magoroba bakari tukomana rina riti tutachitie school emesa tukasoma ebibungo kon nki kanisa ko rango konyir kanisa ko konyir me chande ane bango kanisa na mewo konya kan mbatware elpi yabo naro kanisa nera okonya lakini bono njimina njomaite yangonya bono bakangasuka bona ngina ngakia kangombi kariga tingo niko chiga alinyo ale pesa njire school ane kanisa ko na elpi bando mba warako elpi ko wa kanisa kanisa masomo kanisa yabo njimba de kisida chinga style gede lakini ande ura higira no bubungu bubiri butatu ibungo nimbwate tabungera kuri ku
Ogate biribi. Gonto konso. Biribi gotetea, dali bio korandi. Ngombira byo gatata. Osine bio korandi kwa. Ngombira byo gatanga ki. Eli maskini, maana wao wataona ufalme wa mbingu. Ibasi Osoro, ibasi ningi. Eli maskini, maana wao wataona ufalme wa mbingu. Eli maskini, ila nitakiwa tena kungali baso. Nayo kora na bokari kondo kali jara. Njira watu wao. Ase kesonga utanga ki. Blessings go to the poor because they can see the kingdom of heaven. Abi yere hero, yere nero. Posirende gono ininchera ete mono ronge te mono. Naye yale bua. Ani miti. Teras mo to obeda chirio nyoko. Bali mali ba mineti. O ringana, bona ringana. Obo tene ngume tembora bwe ringana. Torichi mana mne bungo bwate. Mbie tani bine. Iwanche usina kinde puari. Ona no puari seringana. Iwa fadhali ntaona usimo. Ogo tuara, baka no mo paste kara ukobori, okamata numbers. Okamata matayo sete ko tebaiga. Inye isano. Ay matayo sutunge wate. Mete samoni rasmo. Rasmo aligani to kwenda korandi bosai. Mime chando mbirembote kenyoga. Kono mna ya someta ke. Tutoro rochitindi charta. Ayembu yuri. No chabantu bago no sona bagengi bakari kwanza. Onto kocha ko mbwade sigatokora crusade style gete. Abwana nondi. Tari crusade yeji ya ili ngane lyo kata. Crusade yo kwetana na kata ya ntunga. Oyo una mono cheka na ka. Ministry house to house. Ustini wakana ne campaign. Teri campaign. Campaign dia Malaysia so. No kore campaign yo kata banga ki Osoro tari char. Naero ye kanise koroku house to house ministry. Nyawani yubono. Tanda kanise ibona nkonye ko chakate ya bantu. Bako gambi kuna chaka ko mata ka ni jeneri charapi. Ano beo kontegera. Awara nonde. Njena na moro mugambi oyo. Tumetinga ngakiachore. Bano nyatari ko nkonya akonte manyige ntuta manyiti. Muna gwachira ko nkonya eli enjen njemoliki njendingi ngaki eli bui yari ngakikale karokan. Ngara kikale. Ane kanisa wale kanisa iminkunya ko chandro mugambi. Ko tumia ko apply for help ase kanisa. Kanisa ye. Owa ndikali rube litake the help. Abe kanisa ya nkonyire. Angonya kwanza Osoro njoke. Ocho ri kiro kirikia bete kiro kia pesa. Kanisa. No kimanyire. Kiro kia pesa. Ngero. Okonyora gikor kwetre bago kor ketresa. Kelimo ndo dio kuboli pesa. Kelina ewe ko ogutumia pesa kwali ke report na kwenda kwasomera haba umini. Ya tia wasa. Kiro karabuni. Osa na hote. Ateno usumbogara mangana yenze. Osa mpa kwegene. Tempangi genete. Lakini barona ko ngabini byoborandi mono. Ebangete. Tia nya kwegene te. Nyuma ta mangana politics make. Tojugo kwano Osoro politics ya kanisa. Ntari ukwana. Tokokora mangana strategy yoso ikirogi. Nchina wanda irege kana wanda agenda gari kanto ke bambatisi bintu binezi irege. Ngwenda Tina tore kireke maiga. Nyanda kwana ndo abere ndo chibare na bwa chingu. Oso ikirogi. Lakini un promise karwa so iroro. Tero just pito kyo. Osoro mede cheni imbatisire. Ane kirogi chwe sta to kyo ni ja. Imbatisire. Oh no. Na ndo baro mede ke bana ke gonsumbwa. Oro leri we kanisa. Esiru ansirite. Kana ne chinde tata. Anche ta sokora na bwa de gira gira nimbwa. Ro leri ruan konye. Bana turi chinja bana ni nimbwa ese kanisa. Lakini ndo kangu cha konya na kote. House to house. Tochi tuete. Ne rengere na digira mangana mang. Wana no chande ke bago tata konye ngombe kana ke to koran konye. Mpa konye de. Ai wana no ta gira konye ga. Wana ro jinga na ran konye ne chara na ri ja. Mpa konye tarakini. Ngombe by the way. Tôi có nhớ cái nó sao rồi mà những cái tôi là bị ai ta có phải rồi rồi cái bà chỉ cái chỉ còn bây giờ cho chỉ có mà chỉ mà tôi có nhớ là cái anh còn mày
miaka ya ithiraiga. Miaka ekene. Kwani miaka rengi bwana? Miaka rengi ng'ombe bwana. Igwatibire ona. Ng'ombe nene bune. Ibiri gose ne etatu bagwakire chinsara. Metinye meke getigari twake kanti naraga ya matukabere ne twake. Tingo kurigire ndaye ndokuri. Ine kwabere gukuriye biruga monene chimese churabeka sabishi yao. Bono Neyland Furnitures niko babwate chimesa amone biruga ebyo birose ya munobo manyu waigoro. Mbabwate office linking waiting chairs, mesh waiting chairs, boardroom chairs and tables, executive desks, counter chairs, orthopedic chairs, egati ye bintu binde binge. Igo bagotuka asuno churi obusungo asamagajo a Uhuru Power Headquarters irongo lyeri tangani ime yomo churi obusungo. Boigo mbabwa torosegero ndi ime yechinsemo chiri cha Kisumu asamagaja wanyikantabna Mega City Plaza asamange bakirisi migwetera sinamba enoti saronibiri ejamo enoti inye ejamo inye isaronibiri inye usigwetera sinambende enoti saronibiri isaronesatu ibiri inye ejamo inye isaronibiri inye. Neyland Furniture, simply elegant for quality home and office furniture.